Bapela long gikne kikpa ba arjunga lamba ge jing snen jing krau jong phi bapela ju kan iya Kibon pat kecik tak yang kau kena. Yesus kena hangat kubon. Pakai cincin kau kerbang macam ni. Play kubon bar kubon pa kubon orang bersih. Boleh sudah hit untuk sekali jauh terah. Problema ay sumberku na gasay way isistar hari perwasi daun ini. Nengkong nishar ngayen hangne ban ay kublay bat sngawu ya ublay try kanran ubalari la sumar yanga habaro kiliang coba jingil jonga kamtam ba ilajib gerbang yanga bandong kanong tray ha kabri sowan jongu bat ulapen kamti hanga yaga kam saindur jongu ya gijing tau ba ulabu hakane kaperthei banri ban sumar kumba ulale mau ngaimu ya baro ba ulapen pau hanga kamtam kajing i pakodor jong yanga ba ulapen long yanga balong kerpang nakabenta jong kajing sumu jonga kalai ru sya imei paripa ba ijonga ngaimu ya ublai tra kandan ba ula ayanga ya phi balong imei ipa jonga shisha pilong ublay ba ajunga namarba pilarila sumaryanga nado bangadang rit hado kane ka khalukman bat pila juhikai kumno ban im tiprem tiplay kamtam ngakan mau hakapor bangadang rit pila ju yalam yanga kumno ban tip ya ublay dakaba pihikai yanga kumno ban ho kadak kadingna bat piju hikai yanga shaphang kajing iplay Mei pa ba katno ngasang sarong banyo pi kum imei ipa jonga nama pilapan yang kumno bangan kumno bangan buron ya kiwei kumno balong kabas ngawrit bat bakaluit mansa ba nyala syu pansiu kalian jingles bonjoki yang ada ikan kene kawai ngakwa banong bau dei mansa kerku gerdoy Badun zakar khu gado badon rangkat bapi lemba kicing duai berit jonga kublai shibun ya pi nei pa bai Ay tapi. kumjuru ya pi man jonga hilap long dikne kikpa ba arjunga lemba kicing snen jing krau jong pi bapila ju kan iya Hai jadi ku
ke Bangdang Yai, Syafran ke Jim Jungi ke Bangdang Yai, kini ke Pertai ke Grim Syukur, ada pengipuai Syekh Kerat, sedang lagi lebih kecil Jungi, ni kawan ajan belajar, ni kusuku saya ke jaga pengilipai, kui yang berbor misalnya selain pengilihan berbor gambar Jungi. Kemudian muka buku nomor mesin buku, malam berkau jodoh parbo, jenam lah jenam. Guru kita menjisu, kemudian kita jomlai, wanita jengi ketemu pa, buku mesin buku. Amin. Ini roh Yesus Kristus, nama jenam. Iya betul sih.